Mame Mao akwaba emfa umbra Ghana insem TV GH so wofre me adwoa searching. Ebusuafo abranti a order screen isu yi wofre no Kwaku Yeboah na okasa de ma NPP amayoku no. Na in fact sa abranti ne kasa na wo yedin na wotie na utimi hu se okasa ewo nyansem na he knows how to communicate anyasem ketwa kra ene amanfo epeninsem kan anyasem ketwa kra. Na ode ensem bi atudwa afa eye Sofo Tetteh ne ho yene nim ensem a etwegu efa LGBTQ+ na de ene eye Sofo Tetteh abra NPP fo nanado his excellency the former president eye president no ene nye easy chese obekeke ensem insulting na na ade and his excellency John Dramani Mahama baya osi owone nama nti no ema na yemfa saa trumutrum na lesbianism no enye politics na Kwaku Yeboah kire se nti NPP abanye bai a na ehwe njankafo ehwe hiafo ne mobrofo no osofo wa wonye bi mboa society no wasori bakra sese no kire no kwa womboa no aban bi aba ebo njankafo ne hiafo a wo obi ne number obi your friend nti no wagina wasori dem a campaign na saa aban no efre so and they chese oni shatawale na his excellency John Dramani Mahama omo waka ma omo eye video na eno na Kwaku Yeboah hu yikra ne bufu yan asem kwetu akra yenti ensem Kwaku Yeboah aka ede atre Sofo Tetteh. So they should forget everything. Thank you, sir. Sir, Tetteh. Na wumpe nwisi aban. Enyanka aban na wumpe. Oyi akwan aban na wumpe. Education aban na wumpe. Na wo pa aban a sabi ode Ghana sika, akuafo sika, oni biefo sika, ebebrem mu atrofo adifo. No na wo pe won. Waso hagase kurase ni ya ne so akura. Wo why waso sem kontomire si bola so. Ekwan a mede wo befa so na wotwe we nu. Sa woni mu nyansa Tetteh. Me mfra wo Sofo because wonya Sofo. Je won na esuro wuo. Na omotena ho ma mo nkwasiafo wedi ewuo huhu eto wo so. Na befra wo kwasea mpani se Sofo. Na mo mpa nwisia ni nyanka aban. Aban betiti sika ma Sofo ni. Eno na mo pe. Ti na mo di Akufo ado atem krom ha no. Ena yentemo nka Duncan Williams mo yentemo nka Ghana trofo adifo a mo asesa sabi enka wagu mu kom se to park yentemo nka. Yane mo betena krom ha. Yane mo betena krom ha. Na mi nipa bi se ya migina ha. Mi nsuro wuo na me na anwene da entwen wuo no. Me ne mo betena adoa nwoma so wo krom ha. Musimu ni mu nyansa. Munnim nyansa Tetteh. Unnim nyansa ba kusei. Osu be lead demonstration akwa Akufo ado so. Sa mpaboa na akoto ya na ode be kosa demonstration. Sa wakoton a fa nipa ne sika koma na naje mpaboa na mema wako. Abuo dwan mema wako usu ntua nyansa na Ghana timamufo ne akuafo ne adwadifo munkode mu komunum mumfam ene mu gudwom usu wona na muti baabi di mu dwaye pam mu ene mu twadwo ne akuafo mu twadwo ebedura bato a nyankopon adwene ode atom tirim na mo se muntumi mfa nya adwuma kwasiafo we na nkyere mo ne momfa mo adwene nye san kwasiafo we ana mudi mu gidi ahyehyɛ saa Gyimifuo we mu agye mu hu sika nyina na muntumi kura hwɛ mo ma agi Akufo ado na besesa mo ma ko secondary school free saa atorofo we stoma pastors we agye mu hu sika nyina di e de atoro nyankopɔn hu so okromu enso da ye hunu bi da nkwasiafo we agye mu hu sika nyina mo ma wiye GHS na muntumi hwɛ mo secondary school na omo no pa ban a monto abanfa ne mra na o metiti sika mamuni na omo sa kire mo baabi a monto abankɔ Gyimifuo weenum na mokotie omo kokɔ akuafo ene mo ne sa mo bere no ene mo ne oman a yadi mfinhia aduosia nwɔtwe kɔ aduoso yɛse yadwene nyame de ama yankasa yɛntumi mfa nya adwuma this obi na be kire ye ne yɛmfa yadwene nye ene mo ne wɔn kwase yampani Tetteh nie nti ano o voice out yanto abama John Mahama mra wohu saa kwase yampani we esu ni ban ekura no Akufo ado hwe janka aban nye hwe nwisia yi akwan aban nye aban obetiti sika ma asofo na ya aban pa wo ya boa Tetteh na me no obetena krom ya
Unu so-called pastors no. Mo occult pastors no. Me na mo betina ha kromu ha. The battle is the Lord's. The battle is the Lord's. The battle is the Lord's. You yate. Give him boldness to execute this task. This task. If the God I serve is there, you will pass. You will pass. You will pass. Say amen. No, amen. Anke no nkoda. Any akofre sumankwa ahini ni nua no. Sam kranchi ankra. Memfa no nto na mo hwe no. Mo amunnim no no oni. Oba. Me de ono so ba. Why? Oh, eya na do so sa mempe. Owa he oni ana. Baby. We dem de nebeba me do yi TV ana me de nebeba oni. Na Ghana Sofo no so minim. So omo nko omo mpa igbo no so omo mi omo minimu ani Nyankopon ti o sedan yi o. Na we so aba me ba. Mama me fa nto. Sam kranchi ankra oni. Nti we wie ya na no so aba. Yeriko yenenim. Yeriko yenenim. Because almost say sebe our gift of singing into or testing singing. Yerin sign yechia rado. Yeriko yenenim. Kunim be yeah. Oh my God, my God, my God, my God. My God. My sovereign God. The battle is yours. Save your child and leave your child to where he has to be. No weapon, no devil, no government interference will stop him on this journey. You yate. Now, the ane yemi hine ekurobe ubempa. One more tebrofo bumpa yeko jana. Please, I have something to say. No, I say dear. Okoje I can say chi. Na kwasi anka wonka twi nkade na abeka. Ede na esie. He has to be to see na me bie say aban no ebe tata no. Nti say ye bo no ho ban. Nti asofo no mama ye mbo no ho ban. Hey, settings penny. Asofo settings. Ye use of for the na real vote. Na course na kum chacha no se na siakwa na bua bi sa na nsuo mama sa no kum chacha no no su di na nado atem cause abeye fo na wo di samira atem cause abeye fo party ni wa here okweku defend no e jaw mo ho na mo ye settings and I'm the man. Yes, that is Sam George Butu ho. If you are 90 or you was study them wood in egu so. Na yedigu so no mo se koye adwuma bi o ana Sam George nim se no mo se on koye adwuma bi. And then there no president say so for no fast bi omuni twa asedi. The command to kwani ni na ba ya so for ni bi decide so me ba be kasa ne say. Sika ye dem a no binum say so because adwuma o ma ye no do so. Ena mahama so patron say your contract na ye call ye momo amena memra power me ba me de mo betutu baby me ne mo awie men sign deal bia and sign ne en sign ne chima enti ya no na wo kan ye no ena ebinim hu say da bi akwa na use yen e de ya vote ampa but untumi ntakre no because otua woka John Mahama paid you for your service to tell your church members that if you bring MPP gay is going to happen. What the end is about the iron yet. Now I can't know why. Was one tear says that John Mahama said one sign. I don't know about that. Me there be may me paper no way. Let's clear some things. Medin can I establish say John Mahama will pepe say bill be best set here. Or no wa be mu or power no obetumi ayeden obetumi ama omo de sa bill na ba na sign no ye one. Na clergy for no
Omo how ne say? Huh? Bibisa asem. Omo how ne say? Me pa cho mo kai bra Mahama winning election no. Samo kai. Ebra jo Mahama winning election no. Samo be kai a. Asofo yi ko ho se ye kotia no meboa. Ede na jo Mahama ka kire ho. Jo Mahama ka kire ho say ono no onye ni say asese ye kwachi shemre bi ade say eyi sebe LGBT ana meboa. E za no ka kire ho. Kese sentence mu kwaji musika so amu ntwe mu nkwaje. Mu di bejimi. Mahama say mo ye moa. Duncan Williams, Mahama say men kan tro say wa kwasi ampani. Wingam also wa boa. Mahama say Sofo amu Ghana amu ko support ni na amu ye Gyimifuo. Na oyusu mu de moje power. Owie esu no tu amoka mumu bi wa ma mo board ma mo teso nti mon ka mo kwasi anu ntum na mo preach mo kwasi asam no. Na munya na how no rule. Because mo ba ho no owi ni ye kura na ye French no. O ka kire mo say won sign. O ka kire mo o say won sign. O di anoto nchen a. Sam George na Blakwa. Ye de nsane eyi ni na agu omo so. Se omo be ko LGBT. Enu na omo ba ya 120 days omo be sign. Omo ba ye 2 years mu na omo kwe. E de na omo sign. Ye sign hwe. Na wo so wo ye Ghana ni a wadwene ye adwuma. Ye mfa NDC MPP nto na afezu ye nsan fa nyansa ne ye adwuma. Erudite. Ghana for call UN. Na ye passive vote on side trumu. What did Ghana do? Did Ghana vote? Wingam for Muslim de Jimmy Timu nim said John Mahama yusumo. UN. Okuja top blocker. And some George no. One mu call UN no. Did they vote for? Do they vote against? No. What did they do? They abstained. So how do you think so? Be or no choir or no abstaining, or no more than ever say trumu. Sabi, all babe good trumu. When can walk at see one yene. Kofi kwasi edroman yene. Duncan Kotokuo Boto Williams, one yene, okra de mini cries, they say crowd crazy so. Because they say diaper in our body diaper na the na we preaching. Kwasi asemonintino, they say Jimmy na ama sabi, wiki more. So Rana said what paya boy. Apaya boy. Na ajina sari no so aye sebe waye ni sabi ne